Voin hi July ni sumni paruksa ni sumni pakhat thotran ni ania. Mizo Official Channel clear tu lengai thatu zong te chibai vek ule. News kan lu tak main thu mat lem nei lok kan dua. Tu na hian Yanguna kan Mizo pui. Yangun Mizo Society tatan ve bur khon me kania. Har san an to na sa zile tran puyan ngai zia chu post masalama kan ta lang toa. Tu ni tran rual hunania. In phalang to comment lama kan pin po sa hian GPay na number le bank account number te kan da heng kan u naw te tan hian kan phalang tok le kan rem cha nang tok inkhawngaihna kanon dilani apeto tam takin oma inchunga kan lom tak zetani lalpana le tam takin rul ngeyang cheuti kan ring tlata poisalu za te po ron update zelani yang ole tuna chuan Myanmar news kan pun main Mizoram News ian puang masapot yang Honorable Chief Minister halo ho quarantine zui ngal ani don Honorable CM Mizoram thanga chuan Silonga meeting poimo anei zoa July ni somni panga sang ni somni pakat lai lam khan tluang takin aizo la ron thlenga mi puite tiang bokin Chief Minister chuan anron paltlang kongkama rapid antigen test na muna ain test dirvea pathian zara a negative flow ani Chief Minister chuan a thran pa medical technician te de boy lovin heti enghena test ve mai ani amaro chu vandoi thak takin Chief Minister team jinga hian positive anoma wangin sarkar danangin Chief Minister le team dang te hi home quarantine ngal turan niang Union Home Minister hovin India marchak Chief Minister te thukhom July ni somni pali sang ni somni pakat lai lam dar nga le achan ve khan Union Minister of Home Affairs Pu Amit Shah hovin India marchak State Chief Minister chu State Convention Center Silonga North East State tin te kai hnoi thupoi mo sang soi hovin an thukhoma Union Minister of Donor G Kishan Reddy le Minister of State Prime Minister Office Jitendra Singh te an telani Mizoram Chief Minister Mizoram thanga chuan he huna hian thu soin he meeting hian India marchak state an har sana sang to su kieng tura ra thataka chu abai sei thu soya Assam ne na ramri chungchang soin Chief Minister chuan he boina hi hun rei taka tanga omto Nagaland Meghalaya Arunachal Pradesh de Mizoram in state ni na anchan tirpo anti fellow voin thlenga har sana lo omzuita ani thu soya hemi chungchang a hian Assam chu heng state dang pali hring tu an yangin in mu thiam lo na te chin felna a ril rupui tling tak putura abai sei thu a soibok Assamin constitutional boundary anga a chhalram zau tak chu Mizo ten kumza chuang lo le leile tata na lo man char to thu a soya Assam Chief Minister nen juni somni pakua sangni somni pakhat in biak na me ni sangni somni pakhat anga status quo maintain ni se tian no soidun to chu ataka kalpui tlang nge ni se tin Mizoram Chief Minister chuan ramri a hian remna thuai se du thule Thenom state pani te in rem taka anom dun theinan he meeting hi apoimo thu a soyani border chungchang ba ka hian Chief Minister hian tu hnaya Thenom ram Myanmar atanga ral tlan lo lu chungchang soibokin an sahim na zonga lo lut an ni chu sarkar lai pui chuan haider mai lo turin angena Mizoram in thei top chu in riana le cho ei tur pe ma se state sum nei na tlin vek lo wangin sarkar lai pui en rola poimo thu a soi Chief Minister hian Ministry of Home Affairs kai noi thil poimo dang te a soi ba ka India sarkar tanga fan mu kai noi thil dang te a soya Central Sponsor Scheme CSS externally aided project EAP Special Central Assistant to State for Capital Expenditure NEC le donor hnuaya budgetary allocation mudana state te tana harsana omthin chu enno na ngai thu soifia Eastern Agriculture Marketing Corporation Limited Neramak chuan Mizoram office din thuai turin le management board marchak state tin atanga IO omthei se tin a thlen bok Chief Minister hian kumin January thla NEC plenary meeting voice somruk pakua nei ta katanga malakna omtu sang te bozui theina kong sanga Mizoram mina nei te soya state ma son na tan All India Service kadar ran
state in amamo thua soi boka service omten an post na hmuna nei tu thinlungan neya ram hason na tan thei to pan chu theinan Mizoram tan kadar thran pa siam atul thua soi telbok meeting zo hian chief minister chuan pu amit sa hna boundary commission for settlement delimitation and demarcation of boundary between Mizoram and Assam din tura all political parties all non-governmental organization le joint action committee Mizoram 10 memorandum and sign kumsang ni som pariata prime minister hna lo thelu to chu a copy a pe a Mizoram mamo poimo rang rang te asoi pui bokani chief minister Mizoram thanga chuan Assam chief minister Himanta Biswa Sharma nen in bebokin ramri chungchanga state pahni boina chu arang lama chinfel thueni theinan remchang masavele Mizoram local turina soma Assam chief minister poina som hi ti hlotin nge tum thuina changani chief minister hi chief secretary pulal nun moe chuangole DGP PUSB ke singten antroyo mani heti la hian Mizo special report Facebook group a home minister le marsak CM te in to khomna ramri buain soya hlober tin na ronda Assam ne na Mizoram ri buaya zoram thanga angoi Union Home Minister Amit Shah le marsak chief minister te inrin nia in to khomna marsak state ramria buaina chuan soiho na huna olian bera Assam le marsak state dangte ramri buai chungchang ba ka hian mason na lam harampo ne na ramri te helna le rui hlo tol ruk daudan tur chuan soya hlo berani meeting a hian marsak chief minister tinte ba ka chief secretary le DGP theu an telani CM kalkhom jinga tamber chuan in to khom chu hlok thla kan ti in marsak state tinte pakhata tanga an tran ho theinan rotna an thlen nualani heti la hian Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma in to khom na thleng tu le Mizoram Chief Minister Mizoram thangate chuan Assam ne na ramri boi an nei chungchanga ngoi an chu thung ni in The Shillong Times chuan azia kani he thil thleng hi ron soi fiel in hei hi meeting na ani lovin meeting an nei zoa pon lama journalist press meet an koma zona siam an tum chungchanga ani e Meghalaya CM nen hian Mizoram thanga hi press meet hi an machon ve lawani ti nanon soi ve thungani political party a hian tran bik kan nei hran lova kan news mule hriate ani na ngangin kan puang thin jok ani ti min hriat sak kan du ani tuna chuan Myanmar news lam lut to ila abul tran nan yanguna kan mizo pui YMS yangun Mizo society hnen atanga kan thudon hi ani nang ang hian ian puang masateang khaile kan yangun chu kan va buai te lulem voin lama news in a soidan pakhat phei chu bo va hreom than mual in halna mun pakhat hi anon posa mi halna mun chu a khol an kharia mithi ruang hal tur an tiang vum nur mai ani a khol an la khari sia abaidon thlak tak zet ani amun an soidu lo na in hlai taya mun ani in kan thria yangun chu ani ngai maya yangun zo fa te zinga hian thi kanom ta zau zau maya thi chan kan hanin zota oxygen tlak sama wang le ahun taka en kol na tha kan don lo wang ani thu kan thre thina ril ru na thin hle ani doctor le nurse po an tam lo ani lova an CDM vexia anomu mal talawani rongbol tu pension pakhat USA kalmai tur flight an cancel wangala cham chu a covita nirei lo te a boral tamai nurse ho turanom thlot lova damdo in la pan tlak to boxi lova ti chuan an thi chu ani tamai he sipai sarkar zet hi chu o mang an tiang tak zet ani July ni somni panga jing lam khang South Oklapa township oxygen siam na khol chu Burma sipai na rong khar le tabok nen an silai kengin alon luta oxygen bur an thiar chuka chu ba ka an thian civil thuma in thum te chuan civil kara lokalin sipai rin sanin oxygen bur an thiar chuak zel mai ani tuna hian nurse homan hi ni khata chiat nuainga ani ta hem mai bok nen chu tiang chungpo chuan han ko mai turan wang ema damna turani chuan ti in mi hausa te la an ma ni tang ma chawan hai ta sia mere theitan khuwa wathim tak Mizoram thim thuan hian ti hi kan tong ani hi
acha em le ngala thim thuah thum zawk ani sipai thim covid thim eile bar omlo thim nen lalpa min puiro tin kan au von chu ani hi kan tlangwal felte anchena sa hle chungin a hri hi adarna sat em wang le sipai sarkar suwa le zangai na nei lo rorel thiam lo rorel ngai na por khelo hian min opa kan chaw zota zorama kan u naw te u minan tong trai pui zel te u kolram zet zongarap thla kani ma se kan zam lo lalpa isua kan nei ania min tong trai pui ula lalpa na thoron langzel mayang ama ka soilan zuai to oxygen factory chu tiam chinom lovin and factory an khar tur thuziak an ta langhal bokani ti in yangun lama mizo u naw te hian an torna rap thak zia an soya chu wangin gpay le bank account kan talana khan athayang angini tran pui zel te ang u cna pasal thain ram le nam ta na nunna a hlan july ni som ni pali indini zan khan tlang lei lai tlanga barma sipai le chin sipai aning ka pa chin sipai matonga kal tlangwal phun thang ning chuan van duina atok ta ani chin sipai lam hian barma sipai pariat an kap hlum ve thungani ram le nam ta na anun na hlutak hlan tu cna nam pasal tha hi zana chi bai kan bu kani tamu in kana barma sipai pakuan thi july ni som ni pali tlaidar li le minute som panga borvel khan tamu mi pui sipai tamu security group tsg le barma sipai te aning kap le a barma sipai lam hi mi pakuan thi ti an soi barma sipai pui tu piu shor thi polin tamu security group tsg omna hmuna barma sipai an hruaya wanga inka nei chuak ani thu an soya barma sipai sarkar hnung zui tu piu shor thi polin tsg te omna barma sipai te an hruaya ralveng tu tsg ho nen hian intong fuin an inkap ngal ti an soi he inka na hian barma sipai pakuan thia liam pui tur tam takan omani liam tur zinga hian piu shor thi pola manipur kathi helpol zingami pakhat tel ve ani sipai sarkar hnuai din company in vaccine leina airu sipai sarkar hnuadin thani vel chi upa National Strategic Investment Corporation Limited NSIC chuan India tangin COVID vaccine chaluta chu alaina nia sumtarlan dana thilfel hel tam tak om ti hriatani NSIC hian India COVID vaccine chiat makta duai thumman ramde severe sing thum lain July ni somni khan Burma Sipai Council hena athlonina pea Health and Sport Minister Dr. Ted Khai Win chuan ni pido airport adon thule Health and Sport Department chuan chung COVID-19 vaccine te chu in enkolna damdo in sang asem ngal tur thu Military Council chuan apuangani NSIC laklu damdoi hluzong chu Myanmar poisa chian makta duai thum US dollar makta duai khat point pariat panhi velania chanchin thara chuan Sarkar Administration Council ina pe tia puanani angin NISC in chu damdoi manchu sipai sarkar hne tanga adon hnuwa Health Department Minister hne an hlan vele ti an soyani ma se chu tathil fel hel le iruk na ni langta chu vaccine man chiat makta duai thum US dollar makta duai khat point pariat pani ti chu vaccine man tak ne na khai khinin in thlau hle ani COVID vaccine ramte severe man chu atlom chi dollar som pathum online atober chi chu dollar somli pasari ania NSIC natlom zok dollar som pathum man alo lai ani chuan dollar nuai thum point pakwa vel chawuni anga ato chi dollar somli pasari man ani chuan dollar makta duai khat point pali pakhat vel ani anga chu po chulo ni se US dollar nuai li velin ain thlau thawa vaccine to zok hi alerin omlem lo pokani tin thlan hi chaw local company hian engtizonga capital investment mangin India rama dollar makta duai chuang man dam doi chu alei theiti po zona lian takani NSIC company hi Burma Sipai Sarkar in thu neina pong lak hnu thlathum le achan vevel mai ni som pani khan director pani u min myo chojin le u ji ya u te ho minga dinania yangun insing venga office honani
in sing zela lungoi lo na lan tir na thi an omem ni July ni som ni pathum jing lama in sing zel tang section 505A manga khung khom tam takin lungoi lo nan lan tir chu thu nei tulamin tha taka in berem le a zel tang te thil pu then khati sakanga an soi lain zan lama sipai motor zel chunga eng mozat lutin tharum mangin political prisoner te chu an tudol ti hriatania chumi rualin zel chunga duty teral thum ken po chu sakin sipain in sing zel chu an thun hoi an da zui ngal bok ti hriatani political prisoner pola hruai tu pakhat u thun chi chuan in sing zel chunga chuan lungoi lo na lan tirania au hla pathum thuai this sa hla sa in political prisoner tang te chua zalen tanina inen kol theina le tanina danjam te en nona siam thati te ania zel chunga hian covid din muna thalo hlea unian uinpo covid wangin alo thi toa u han ta min tle lawyer u cho hu po ICU en kol mek ania Xuan Yawa Seya do pui thiam po yangun ICU da ani to boka in kai darna na sa hleani in en kol na aum that lo wangin dam doi lama in en kol na than dila tang en kol tu lo om thar chuan dan jam khau tak aron na ya dan le hrein ne na in mil lo chu hlip turin an dil bokani chomhalama chuan prison director u jo zo nen anin bia maset lai lamdar nga vela sipai motor pasari zel chunga alu ti hriatania heng tang ho an da khomna building lama chuan tang sang chuang an oma chumi chunga chuan lutin tharum mangin kutan wathla ka tam takan hliam ti hriatani thi khophiala hliam tuar po pariat lai an oma mase chanchin kim chang tak hriat alani lo ni in RFA chuan a soyani RFA thu don dan chuan sipain tharum manga kutan thlaka wangin mi parukan thia mi som pani chuang in hliam na takan tuara lungoi lo na lan tira hruai tu som ni te chu na sataka kuthlakin pindan pakhata an kal hnan ti ania nem nge thei chi chu alani lo hemi in sing zel boina chungchanga hian ramdang embassy lammi te chuan zel tang te an ngei tu hle thu nimin khan an soi chuk lama anri nang ngein tang te chunga chuan na sataka kuthlaka tharum thona thlengta ani National Unity Government Sarkar Hnuaia Communication Minister le CRPS spokesperson U Thin Lin Ong chuan zel chunga buaina aom chuan thilan ti dan chu kan hreveka hetianga sipayan ron in rol phei chuan nunna chan hial ponom theya kan hlau thong hle ani hemi chungchang hi khovel ram hrang hrang le event hria tur au chu angaya Burma sipai tharum thona hi kan dem tak zeta kan hai lang zelanga kan doutlat bokang ti ka soi du ni ti na soi ani heti la hian America Canada Britain Germany France Norway Australia le adangte ram som panga Myanmar foreign embassy te chuan thu chu in tom siamin nimin khan an chua chuta chuan in sing zel chunga buaina tharum tho lova chinfel tang te khrisel na ngai poimo le Human Rights ja turin Burma Sipai Council an ngen rualin thil thlen dan te chu an en thlak reng thu po an ta lang tel bokani sipai ten pin u luin township an man achung te biak po phalsak anilo July ni som pariat zanlam khan Mandalay region pin u lun township military academy gate number 3 na inka na wang an man tak kulin thin shu chu voin thlengin achung ten an biak po theilo thu achung ten nimin khan RFA an hril ani hemi zandar som vela hian khuang tumri ka wangin kulin thin shu te chena chu sipai ten lu chilin a motor khallai le poisa chiat nuai nga an mantela ani hi kongzo laia phu sapol ania anuwa chung kwa nen khosale anni ani hi yangun le ni pi doa bompu chungchang arin hel thil thua an man sualta khania an man atanga niruk aliam nuwa khoyange an khung tak ti an la hriat lawani kulin thin shu hi Mandalaya leilet in suikhom pol ho tu berania sang ni somnia in thlanpuya rampum huap Mandalay leilet mala tu berniin private MP chu tu ania kulin thi shu u cho sulin hi Mandalay region pichi ta khun township P2 hluddoni in KIA camp mai jayan hontira training chuak
man turan ti zinga mi ani thu an chung hnai vai te chuan an soi thim thuah ni karaleng Myanmar mi puite torna hi sual sipai fir fiak te wanga ni Myanmar lam u naw te thu zia mang hian a hnuian khar te ang Myanmar ram hian thim thuah ni ma chon mek kan ti thayang pakhat zo khi sipai thu nei na a chil tu ten mi pui thlan tlin sarkar la ka thu nei na an pong lak na kup le adang he chu van duai hrim hrim wanga khovel ram dang te ruala COVID-19 rileng torna an ma chon wanga nia tunla hian mi hring makta duai sari omna Rangoon kho pui kong peng thuam engmo za ta tangin damlo phur ambulance emergency light chi le siren ri a hriat theide urenga ril ruan nuam du lo khop mai achang chuan chu tiang ambulance motor vei wak chu pathume mo palie mo anin zui thina karma sa tang phei chuan chhun zan zomin hriat tur om reng fo mai ani ambulance motor chunga hian vanter ko thuam manga in thuam ni lem lo PP sudwar hale oxygen bur nena damlo damdoin panpui mu mai rual an nilawa damlo van doi ta te chanchin an puan zar hian Burma sarkar chuan ni tin covid rileng awanga azatel chau thiang in chanchin tharlama puang zar thina atak takai ro chuan ni tin sang khat chuang fe an thi thin ti hriat ani zofa te chen tamna tahan kalimiu township paringot po covid-19 rileng awangin mi zani chuangin July thathar hapta khat chungin nun an lo chan man towa June thla chungin mi zali chuang an lo thi to bokani May thatan tira tangin covid rileng a tho thumna chu a intana Myanmar pum township zathum somthum zinga zathum chuanga rileng hi adar to wangin za zela som kovel ripui hian min chen chil to rengani Burma sipai sarkar hian medical sector lama mumal takaruam manna le inbua saina an nei lo wangin COVID-19 rileng aron duatran tira tangin damlo te chu damdoin lama anleng lo ngal pangmaya chumia chapa damlo te tan oxygen gas khop kham takin an nei thei lo zel ta bok nen damdoin lama khumchang lo te chu manin lama mani thiamang anga damlo anin en kolta ka chuan oxygen mamona asang chhota zela damlo chung ten beiseina sang tak nen tlomngai polte belin oxygen refill turan zong thina oxygen CM chuana mun thleng thlengin sipai thuak thol le mi hring ril rupa ngai pu phato manglo ho hian Assam dan le zelan thununin an khu khira damlo chung ten an hmu theina hmuna pianga an dap chop an hmu chun an cha chuate po chu an laman sak lui ta thawa doctor le damlo en kol nalama thok tu ta hian sipai ro rel na du lo na lan tirna wanga an na an zom lo boka wangin Myanmar healthcare system hi atlabal satlia mai ni lovin atop tari ani ber mai sipai te thunai na pong la khi rampum huapin mi puiten an do dala security ten do dal tu te chan le na chu mi pui pong ka vak le man khoma zela khungania rova taka security force te kuthlang na wangin kumtling lo no pangte po telin raipo le nu tang chunga hnu te helai thlengin ka hluman nia an vaya nunna chanza thi zakuan chuang toa sang tam takman an to ka chung zinga chuan ram hruai tu te le na chi sang sang thok tu ba ka pui thiam te po an telani Physicians for Human Rights tarlan danin Dr. Zali chuang le nurse zani somnga vel chumman tura warrant of arrest chua to an nia healthcare worker tam tak zela khungin athen te chu an thinwal to ani chu tianga har sana tok mi puite chu covid rileng dan na vaccine pe kan la nilawa an thu nei nan pong la ka tangin mi tha le min man khom bak na nei lawa chu tianga lal na le thu nei na du huam lo sela chuan mi pui ma khuanga ya angai na hria mi pui hruai tu ten rom man na than nei sa diam mangin covid rileng hi an dawin an pum pel nge yang le ong san su chi hruai mi pui sarkar partially democracy systema ramakal pui lai khan ram hi re thei hlema se ruam man na fel le an tho rim na wangin covid tho khatna le tho ni na chu vaccine an la siam chu ma point fel fai takin an lo ma chon lotling to thina USA UK ang ramro pui tak te point piong san su chi le atho pui te tang ruala covid rileng an do hne zia chu an ram halak na nen khai khinin an fakhielani senior general min ong hlai na hi mi pui te thana tu rampon Russia tanga ral thum leinan poisa nei teu lain
thanga chung meu thu nei na chel chungin mi pui zong zong dai vek tur covid vaccine ala lut lo chu ania chuan mang ro rel sipai fir fiek te hi raman khroi thei lo zia an tilang chiang to hle ani an ho tu pa sipai dictator ma sa te ai ma in politics economics zirna khriselna lam thil tam tak ramina mamo ngoi ti hlotlin konga an phalo na sa hle ani politics tha hian engkima ramati ma son thina ram nuama siam thin politics kalphung pakhat a her sual palemo achia dup chuan ramin remna le muana hlo ngal ta thin ani sipai fir fiak thlopa anzar zo tum phet mi pam ham om khom tlem te rule putara pol te chuan covid thrileng awangin cdm atel healthcare staff te chu damdoi in lama an hapa ngai ron zom thuai to mai sela athang an ti thina chu tianga na han zom mai tur chuan an tan thil har sa takani to a cdm an zom phata tangin sipai fir fiak ten man theina warrant of arrest an chu ngala cdm atel lem lo tlom ngaya thian zau in thuruala covid dam lo en kol thin private doctor te chu an man ruale oxygen bur thlenga chu sakin an man ti kan hriat laya mani thatho mangsi lawa soisel tum tu te thu soi hi hetiangin kan chang mayange thu nei cha ka tui hal huam sipai officer pension hun bi tukpo bo pela chol du lo mani thuah service pot sei senior general Myanmarah hian mipui thlantin sarkar hena tanga tharum manga thu nei na chu sakhi peletin angai na khria mipui hruai tu on san su chi chu tu na hian on chua zalen wat sela cdm atel thin healthcare staff mai pialama mipui sarkar ma sa rampum huwa covid thrileng do na na phal taka sumle pai dollar makta duai tam tak tho thin te chuan sipai duam takte kuta an sum tho ariral don lo ti an hriat chian vio wangin mipui tlom ngai tenen covid thrileng tho thumna do turin anon pen chuak le watang chu suang to na mai ni lovina takathil thleng thei po ani atak rama chuan martial law pon khumin angai na hrelo le mipui te thlop hlo lo sipai sarkar chon rong takin mipui te adiriamin angai sameka har satna le re thei mangana hnuaya covid thrileng rap thlak takhian mipui nun na suat mek boka hei lo liama Myanmarah ma thim thuah ni thleng hi omdon chuang em ni le kumpinu ro rel na hnuaya saltang anga an kun reng hnuin ramin zalen na anei ta chenga mipui te hlim le lawm auri po alare hmain sipai nun rong te thu nei na hnuaya an kun le zela hetianga kumzabi tam tak an tor hnuwa hrileng le zel do thei lo din hmuna ding tareng Myanmar mipui te tor na hi arap thlak hle mai kumzabi voi khaddana lo in her fo thin hrileng khuarel chiat na hian sarkar chetak nen kan tong kop le zel hi chu kan van duai bik mange ole khati zongkha tual chung le barma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hun duam takin man theinan kan du sakna kan hlana cheu